Jojolpa Napon Laskus, Nepa Channel Swayazwana Dipi, Sakala Sokomi Basumezupinta, Ji Sushil Shahi Pake. Sikpin San Swayazwana Digudu, Jazo, Celebs Talk Time. Thugu Jazo, प्रत्येक बुधबार बनिसिया च्याटाइले अतिदैको 8 बजे व रिपिट टेलिकास्ट प्रत्येक शुक्रबार सुतेसिया 8:30 बजे व आइतबार निनेसिया छटाइले अतिदैको 1 बजे नेपाल च्यानल मार्फत सोयादिफै जिमसा ठुगु ज्याजोस नेपाल भाषा खेलकुद व थिथि मनोरञ्जन खेले थगु ना जाका दिपी व नुगु पलान झाका दिपी थिथि व्यक्तित्व बिम बना वेगो बिन नापंगु खला बला छिकबिन गु न्यानि न्यबेगुजी थौना जिमसा सम नेपाया राजनीति क्षेत्र नापनाप साहित्य वो आवया चाहिँ नि नुवे टेंगु छौ संकिपा नेपाल भाषा संकिपा नेपाल भाषा जगु मजुछि हो मुभी चाहिँ नि थिथि मेगु भाषा न चाहिँ नि डबिङ जिगु छौ संकिपाया परिकल्पनाकार चोमी व प्रोड्युसर ओमचरण अमात्य जो या स्टुडियोले बनागुदु चासा भएका लस्कुस्ते होमजु जजले छि राजनीति न यानादि नामदा प साहित्यकार न छि सम साहित्यकार न जुया राजनीति खेले चाहिँ नि छि गुब्लेन से पलान्या के राजनीतिक जीवन सुरुवात चाहिँ 36 सालको आन्दोलन 36 सालको विद्यार्थी मुभमेन्ट जला ओके सुरु ख ओब्लेजी कलेज डिप्लोमा नक्ली स्टार्ट जो अले ओब्ले चाहिँ आजिनाबाद मुर्दाबाद अनलिप आ बन्यो अध्ययन विषय नेपाल चाहिँ रुचि स्कुल लाइफ चाहिँ रुचि जस्तै मार्क्स माओ लेनिन जीवनी अनालिपा चाहिँ चीन रुसियो इतिहास चाहिँ बन्यो ओके इन्स्पायर जो ओके लिपा चाहिँ प्रत्यक्ष राजनीति चाहिँ 36 सालियो आन्दोलन लिपा 36 सालियो आन्दोलन लिपा चाहिँ नि थिथि राजनीतिक नीतिज्ञता युक्ति चाहिँ नि अनुसन्धान याना लिपा 36 सालियो आन्दोलन लिपा छि सक्रिय रूपमा राजनीति खेले न्यानि वैद्य अले राजनीति खेले न्यानवया छि चाहिँ नि छौताका राजनीति खेले लगे ज्याजौ टाइममे छि जेले न मना दिल दैको खाना निन्दो जेल जीवन न छि बितेन दिरुङ ल जेल जीवन चाहिँ नि खास राजनीति यो छुकार नैना छि जेल जीवन बितायामा अवस्था होला जेल जीवन राजनीति खास न वो चाहिँ अपोजिसन पोलिटिक्स जुलके वो चाहिँ जेल जीवन स्वाभाविक ख हैन ओलेसो ब्यान पोलिटिकल अवस्था प्रतिबन्धित राजनीतिक अवस्था वो टाइममा पञ्चायत विरोधी किलो चाहिँ जेल बनियो स्वाभाविक मानसिक रूपमा तयार न जिमा हो ख राजनीति यात के जिन जेल वन माले फुरगा चाहिँ वो दिमाग तयार जाया मा हजुर छनु चाहिँ 39 साल छनु जम्मा छनु मस्तै मुभमेन्ट त्यो सिलसिला अले 45 साले चाहिँ छिक्सन जना दिला मदिला हो चाहिँ खोपा चाहिँ मन छमेसो जानो हो गर्न हिजो काण्डर का जो दुने हजुर ओके चाहिँ वो चाहिँ पोलिटिकली वो चाहिँ अपोजिसन छ सफाई या हिसाबले चाहिँ गु इन्सान पञ्चायत उब्ले या हो ख वो सिलसिला चाहिँ जेलबाट हजुर दाइ मतलब चाहिँ नि सिसा चाहिँ नि उके विद्रोह गा चाहिँ आछमु चाहिँ स्केप गट जस्तै 45 सालले चाहिँ भगा बोल हजुर 45 साल भाद्र 5 गते अले उके चाहिँ राहट्यो सिलसिला चाहिँ तरहम विवाद जुल खोपे अले उब्ले शिव चाहिँ यसमा फुफु रापस सांसद हजुर उ चाहिँ जानो न उके चाहिँ जानो उले न्यू पछि चाहिँ दोष दु के हजुर अले उके चाहिँ आज चाहिँ टोटली वो विषय चाहिँ इग्नोरेन्ट छिए मसिको जी वो विषय जे चाहिँ उब्ले छन्य वो गु जानो ख जान वंगु डिम जे चाहिँ पीएचडी याद गा हजुर वो चाहिँ पीएचडी याद गा चाहिँ वो किताब पत्रिका अनलिबा रिलेभेन्ट मटेरियल सब फुक्क जमाने कोठा चाहिँ फुक्क चाहिँ सर्टिङ हेर्न जनको जी उब्ले हजुर वो पिने कोलाहाल जो जानो चाहिँ मसिको जी थगु ज्या व्यस्त ज्या थगु ज्या जे पीएचडी या हिसाब पीएचडी ने वो चाहिँ नेपाल भारत चीन संगु देश चाहिँ त्रिदेशीय सम्बन्ध विषय हजुर पीएचडी या विचा आज पीएचडी विषय न छोरा छ वो चाहिँ जस्तै चाहिँ 1857 वो चाहिँ इन्डियाको तरह मुभमेन्ट जुल नि हजुर वो मुभमेन्ट जो टाइममा जंगबहादुर र गु चाहिँ वो अन चाहिँ वो ब्रिटिश बाट गु सपोर्ट या त जंगबहादुर वो ग्वालियरमा महाराजा चाहिँ ब्रिटिश रे सपोर्ट मया हो जुसा हजुर वो चाहिँ इन्डिया चाहिँ 90 वर्ष न्याय चाहिँ स्वतन्त्र जियो 1947 मको 1857 है स्वतन्त्र जियो हजुर ए जे 90 वर्ष न्याय चाहिँ वो स्वतन्त्र जुसा इन्डिया हजुर अन चाहिँ उले 562 वटा देश दु तरह चिरौ 562 आ गु चाहिँ दुखसी अचन हो वो चाहिँ दुखसी मालिउ मखो यो विषय चाहिँ वको पीएचडी ए अब फुक्क चाहिँ सर्टिङ किताब पत्रिका फुक्क सर्टिङ यान न वो चाहिँ अल अफ सडन चाहिँ जिन्जना पिने चाहिँ गंजागुल जगा ताहुन्याना पिने सो ना गंजागुल जो चाहिँ ख आज आइले इन्ट्रेस्ट नम्बर नफल चाहिँ होल तन्त्र जे विचार नमखो जो चाहिँ इन्ट्रेस्ट नमखो हो हजुर तर उब्ले चाहिँ वो मनु सिले बसिले खनी चाने 2 बजे वो चाहिँ फिल्म सेटर वो चाहिँ हिरो ख हो न अर्जुन शाही नेपाली फिल्ममा हिरो ख नि चाने वही नेत्र दे जो छ चाहिँ घेराबन्दी जुल चाने 2 बजे
तपाईँको मिटिङ छ यस्तो यस्तो बेला पनि मिटिङ छ राति 2 बजे भूकम्पको विषय चाहिँ मिटिङ छ अर्जेन्ट मिटिङ छ बनाएको मिटिङ सिधै त 20 महिना भित्रको हो मिटिङ सिधैको प्यावेट चाहिँ 20 महिना 20 महिना छिसँग ट्याबले जेल जीवन बिताइ 20 महिना चना अब टाइममा चाहिँ जान सजाय मागे त दक्ष अपो चाहिँ टर्चर भगेन पनि जिका उले हजुर उले चाहिँ अनिवार्य दाइ चाहिँ मेन सलाहकार चाहिँ जवल हाटहरुका चाहिँ दक्ष अपो टर्चर याउड हजुर अले टर्चर यहाँ ठयाक छ टर्चर लेके ठुली टुटखे छु चाहिँ अब दाग अटकन बागिदनी वो दाग वनिउन मक्टो वो चाहिँ ठुली टर्चर याट के इमसँग चाहिँ वो सिद्धगा टोटो गो उले दक्ष अपो टर्चर नै उले जिमी ग्रुप है 67 जवानी मुद्दा चले आटा ओके मध्ये चाहिँ गुलिस्ट फाँसी माग्न याटा हजुर फाँसी मागेर अनलिबा चाहिँ टर्चर क्रमको चाहिँ सिद्धगा टोटो अले लिबा 46 साल चाहिँ आन्दोलन जुल 47 साल वैशाख 5 गते प्या होएको जेल मुद्दा लिटकालो सरकार लिपा ओब्लेसो लोकनबार चल्यो सरकार चाहिँ लिटकालो प्या होएको एजे चाहिँ 20 महिना यो चाहिँ वो छौ अनुभव तर उके चाहिँ छौ न्याउ चीज छौ चाहिँ बामलाउ चीज हैन चाहिँ बालाउ चीज छौ पोजिटिभ एस्पेक्ट जेल जीवन जुन चाहिँ न्यू किताब चाहिँ अनबाडी हैन होमर यो महाकाव्य हजुर इलियाड ओडिसी अनबाडी हैन उके मध्ये चाहिँ इलियाड चाहिँ साझा प्रकाशन पिकान बेला 54 साले अले ओडिसी चाहिँ रिराइट टप पाउँपटी जुलो किताब महाकाव्य ग्रीक महाकाव्य हजुर अले वो चाहिँ इलियाड चाहिँ 54 साले चाहिँ साझा प्रकाशन पिकान बेला हो अले अठी इलियाड चाहिँ ओडिसी छ चाहिँ अझै बाग्दैन वो चाहिँ रिराइट या बाग्दैन रिया मखनीको हो चाहिँ ई मिले मजु या चाहिँ तर 20 महिना युक्ति छिसा जुन जेल जीवन बितेना दिल उकै न छिसा जेल दुने चना चाहिँ नि उकै सदुपयोग ज्ञान दिए जस्तै छिसा तै दिल कि अनुवाद ज्ञान न्यू काव्य चाहिँ नि अनुवाद ज्ञान रगा तै दिल तर छिता अन जेले चाहिँ नि छम अयु छौरु बांला विद्रोही रूप भए छि जेले बना दिएको जुल अन चाहिँ छिता अयमा छम विद्रोही याता चाहिँ नि जेले चाहिँ नि गजौ किसिमको टर्चर छिता छिसा नाजा तै दिल सित्त गाट वडल गाटै दिल गजौ किसिमको चाहिँ टर्चर याता टर्चर इमसँग चाहिँ आबुले पंचायत यो टाइम चाहिँ खला आना गुली आना भाग्दनी जसमा इमसँग पुलिस अठिले वो चाहिँ आज जस्तै जान केस दुल्ली हो हजुर जान केस दुल वो जिङ खनाउ ख निरसिंह चाहिँ आदेश बिउ स्याट चाहिँ आदेश बिउ ख गा चाहिँ इमसँग वो रेडीमेड गु चाहिँ तयारी अन्त फोटो नि उके सही एक्टर टर्चर याको वो सही है कि लागि इमसँग चाहिँ नि वो चीज चाहिँ नि मको चीज है सही छिता एक्टर कोशिश यो लागि चाहिँ इमसँग टर्चर बिउ छिता ट्याबले यो टर्चर छिसा 20 महिना चाहिँ नि जेले चुना छौ ताको समयको 20 महिना रहेन तर बौडन मो अझ ताको जीवनीको हजुर म जेल पुरा छौ कन्सिडरेबल पार्ट अफ लाइफ चाहिँ जेलै बिटा जुफुको होला नक्ने बिहान हो नक्ने 6 महिना जिउ होला 6 महिनाले भयो जेल हुनु हो हजुर तर वो चाहिँ मेन्टल टर्चर 6 मिनेट चाहिँ परिवार मेन्टल टर्चर फोकस चाहिँ अनेक थरीको चाहिँ टर्चर ओब्ले बिउडो छिटाजको मजुसी अझ छेजा पिन्दाना चाहिँ नि मेउ अझ टर्चर जस्तै छे टाइम वे चाहिँ वो खान तलासी टाइम वे चाहिँ जस्तै आजिलो वो चाहिँ छौ चित्तर उब्ले लाइब्रेरी को छे अले गुली चाहिँ पंचायत यो टाइममा चाहिँ गुली चाहिँ प्रतिबन्धित किताब त जुल हजुर अले आज जस्तै छौ उडाट्यो लागि चाहिँ दिपेन्द्र चाहिँ अन उब्ले युवराज नि दिपेन्द्र चाहिँ लन्डन चाहिँ वो पिने चाहिँ वो डंग चाहिँ एला न्याने कि दुने युनिभर्सिटी कम्पाउन्डर चाहिँ ठिकै न ठसे सिनियर पिन्ट चाहिँ मिउ खनि गाउँ दिपेन्द्र जस्तै उब्ले चाहिँ छौ लन्डन यो छौ अठिन प्या हो छौ पत्रिका चाहिँ भुज ब्यारन का चोइटा उठको ओइटा भुज ब्यारन डिपेन्ड फोटो तया चाहिँ नेपाल प्रिन्स भुज ब्यारन का चोइटा भुज ब्यारन हामीले अइलाइमा चाहिँ व्यापारी व्यवसाय अइलाइमा टाइकुन हजुर अइला व्यापारी हजुर ओ हिसाबले चाहिँ भुज ब्यारन का चोइटा अया किताब न जिगा ढुकान अन अया जस्तै नेपालियन क्राइसिस तस्को उब्ले व्यवहार जो तस्कै चाहिँ चर्चित किताब नेपालियन क्राइसिस ब्रिटिश चोइटा हो अयो ब्यान अयो चाहिँ प्रतिबन्धित टाइम चाहिँ पार्टी फुकम प्रतिबन्धित जो टाइम चाहिँ किताब पत्रिका ब्यान चीज यो कोइटुगा लेकिन चाहिँ वे स्वे चलेडो नि खानतलासी टाइम खानतलासी यो छे चाहिँ टर्चर यो जेले त 6 मिनेट टर्चर या वो चाहिँ या आउटको ब्यान याना त प्लिज किताब सुन्दुला आयो चाहिँ पार्टी पब्लिकेसन सुन्दुला तका चाहिँ वो फर्स्ट तलासी सिलसिला चाहिँ नि छेजो पिन्दैन टर्चर जो हजुर छिजा नि छौ टाइम उपमेयर न जुया दिला हजुर उपमेयर चाहिँ नि छि गुलसाले जुया मतलब चाहिँ नि उपमेयर यो तो पंचायत टाइम हो 39 साल वैशाख है हजुर अले 5 वर्ष लगातार छौ टर्म अले पासना ढाको अले बजा मर्नाको चाहिँ लिपा ठाउँ व्यावहारिक कारण हजुर छौ चाहिँ आगु सामाजिक आर्थिक परिवेश जी हुर्के जो हो वो अनुसार चाहिँ सेकेन्ड टर्म चाहिँ जी मडना हजुर अले आज डरो टाइम चाहिँ 22.5 महिनाको चाहिँ 22.5 वर्ष उपमेयर जीको टाइम है हजुर एजे गुल चाहिँ गभर्नमेन्ट अफिसियल्स त मन्त्री आए चाहिँ पट्यामा दिएको त नि मिटिङ सट्यो जस्तै उबले चाहिँ जिल्लोमा छौ मिटिङ चाहिँ त्यो भौतिक योजना छु निर्माण मन्त्रालय मिटिङ सट्यो अले मन्त्री समस्या चाहिँ कहाँको छिटो आएर बस्यो भनेर पट्यामा जोगा त नि हजुर
अहिले यसले मेयर चाहिँ उसले बुद्धिराज बज्राचार्य हजुर भक्तपुरको उसले चाहिँ कार्यवाहक मेयरको चाहिँ हजुर कार्यवाहक मेयर चाहिँ विराटै छौँ कार्यवाहक भक्तपुरको मेयर उहाँ छौ हजुर छौ चाहिँ हान पटियामजीको छौ छोरा छ ऊ चाहिँ जस्तै उसले ऐश्वर्य चाहिँ महारानीको जन्मदिन चाहिँ कार्तिक 22 गते अनि कार्तिक 22 र 23 गते हामीले रङशाला चाहिँ बिटिङ रिटेड टरौँ चाहिँ वो पुलिससँग अठिन प्रोग्राम हेरेको उसले जन्मोत्सव मनाएको क्रममा अहिले वो चाहिँ 23 गते कार्तिक 23 गते रानीको जन्मोत्सव चाहिँ 22 गते हो अहिले 23 गते प्रोग्राम हेरेको हो चाहिँ आइजिपी सर्टिफिकेट हो चाहिँ ओकेमा चाहिँ होस्ट चाहिँ आइजिपी जिउको हो अहिले वो दरसवाल पुना चाहिँ जिउ रङशाला डुहाउना डुमगा भक्तपुरको मेयरको यो चाहिँ कार लिएर आएको चाहिँ डुमगा गर्न यङबाट जुन उसले ठ्याक्क उसले होइन उपरिजाल बजार चारेको उहाँ भक्तपुरको मेयर आफै हो उहाँ हो र सरी पटियामा जिउ यसको हजुर जस्तै आछिसमा मनुटेसँग चाहिँ नि मेयरहरुगा पटियामा आओ यो कन्दिला छिता चाहिँ चिरहंगु उमेरे चाहिँ नि मेयर जिप्टी जुन घटना ताला त अब चाहिँ जी मेयर जिटिका चाहिँ मागेनौँ म हो अब पासमा चाहिँ डनका चाहिँ जस्तै आउले नक्नक्ने चाहिँ अब इलेक्सन उठ्यौँ हो जस्तै चाहिँ अन चाहिँ नु किस्म युवा जोशी मन माल्ने वो हिसाबले चाहिँ जिङ गर्न मागे ड चाहिँ मेयर बिउ उपमेयर बिउका चाहिँ मागे न हो पास छ डनमार्का चाहिँ सर्वसम्मति ठन ट्याट अहिले वो चाहिँ आ नचाउँदैन वो एज फ्याक्ट्री हिसाबले चाहिँ पटियामजी अवस्था भएछ कि दारी लैनका चाहिँ म्याचर खण्डेको नि म्याचर बुढा खण्डेको माल्ने चाहिँ पटियामजी दारी लैनका चाहिँ उसले चिसा जुन चाहिँ छिगुप्टी कार्यवाहक मेयर कार्यकाल या चाहिँ मेरो कार्यकालले चिसा भक्तपुर जिल्ला चाहिँ छुचु विकास निर्माण त यहाँ जस्तै ठो आ सरसफाइ चाहिँ उब्लेर सुर्जु ख जस्तै छु एज हिसाबले चाहिँ याद न मरेफो उब्ले चाहिँ गोरखापत्रको सम्पादकीय चौडुका साल याद मन्टरजी चाहिँ 37-38 साल गुलीजी साल याद मन्टर 3 गते महिना गते चाहिँ 8 कनै याद ढुके चाहिँ नेपालको सबभन्दा फोहोर नगर भनेको भक्तपुर यो किसिममा चाहिँ नि जस्तै अब चाहिँ सुँगुर दौडिरहेको हुन्छ कुकुर बाटोमै हिँडिरहेको हुन्छ सबभन्दा फोहोर नेपालको सबभन्दा फोहोर नगर भक्तपुर नगरपालिका रेखा चाहिँ चौडुगाउँले सम्पादकीय चौडुगाउँ पिन्चला जिउ जुल्ने हजुर अवश्य अहिले छौ टेन्डेन्सी गयो होला जस्तै चाहिँ अब विदेश त उल्मुछिङ भयो टुरिस्ट उल्मुछिङ भयो ठा एजिया चाहिँ सफा क्यान्टेमा चाहिँ सफा क्यान्टेमा रेखा चाहिँ छौ अथि छौ मेन्टालिटी छौ टेन्डेन्सीलाई उजुल्ने तर झिसाउ चाहिँ नगरपालिका त्यो इलेक्टेड रिसार्टकी छौ झिसन छु चेन्ज जना मन्टे मानसिकता मन्टे साइकोलोजी रासा झिसन चाहिँ अथवा सरसफाइ यामा हो भक्तपुर खोप नगरपालिका चाहिँ सफा केन्द्रमा चाहिँ टुरिस्ट केन्द्र मुखुनी जिउ ठाउँ लागे जस्तै उके राज्यसँग उसले रिसर्च याना जस्तै चाहिँ फायु रोगी लागि चाहिँ वासा जस्तै उसले जी याद लमन्ट तर 15-16 लाख चाहिँ उसले खोपै नगर एरिया चाहिँ गयो प्याउनीको वासयो लागि छुदिया जुल फोर एजिया चाहिँ टुरिस्ट केन्द्र चाहिँ सफाइयामा आउँ कि झिउ ठाउँ लाग्यो सफाइमा अघि चाहिँ गुल्ला यहाँ झिउ ठाउँ लाग्यो टुरिस्ट एपिनलाई सेकेन्डरी जुल नि प्राइमेरीले झिए ठ खनि चाहिँ उके मुभमेन्ट सुरु आ वान अफ द क्लिनेस्ट सिटिज नेपाल लिपा चाहिँ जी उपमेयर मुखै ढुङ्गा न लिपा जिमसँग चाहिँ खोप कलेज अनलिपा टुरिस्ट इन्ट्रान्स फी एफको याबले चाहिँ छिन सोइछ नगरपालिका चाहिँ अब जस्तै चाहिँ सम्पदा संरक्षण यो मामिला त्यो भयो चाहिँ स्टक यो मामिला लिडर्सका खोप नगरपालिका हजुर अवश्य नै उके चाहिँ गुली ढिबो मौजाद डो वो सु नगरपालिका दैमको उली मौजाद हजुर तर चाहिँ आछौ विनम्बना छोरा छ ओके गु किसिम चाहिँ विकास निर्माण यो लागि खर्चयामा हो खर्चयामा फै चौडुगा आछौ भिजन छौ चाहिँ मन्ट नि हजुर खाली वो चाहिँ ट्र्याक अठिन बजेट स्टकेटु तर चाहिँ नि छौ भिजन मरु कारण विकास निर्माण कारण चाहिँ नि गु गति यावनमा हो गति यावनमा फ्याजौ हजुर अहिले छिटो जुन सरसफाइका आलो छिसँग तैदिल भक्तपुर वान अफ द क्लिनेस्ट सिटी इन नेपाल गा तैदिल वो जुन वो चले चाहिँ वो जुन सरसफाइ यो चले छिटो गयो पंग त बोला अब पगल ओले होइन जस्तै चाहिँ छौ छिसो याट नौ जस्तै आउले सो जातीय हिसाबमा जस्तै पशु वर्षालाहरूका ढेको विचारको जस्तै उब्ले चाहिँ आउँछ फोहोर छौ जिउ छौ कारणलाई पशु वर्षाला व्यवस्थित मरिहाल्नु झु खनि एजिया चाहिँ उसले पशु वर्षाला डेक बिचाएन हो अब पशु वर्षाला डेक्ने उके चाहिँ भेटेरिनरी डक्टरमा ल जस्तै वर्षाला डेकले मे स्याबलाई चाहिँ अलि डुगु स्याइ फुको स्याइबले चाहिँ ठोची ह्युमन कन्जम्सनको लागि चाहिँ नेजु चिज खर्गा चाहिँ उल्टो स्वस्थ खर्गा चाहिँ सर्टिफाई यामल नि डक्टर भेटेरिनरी डक्टर यामल नि अनि अलिपा चाहिँ छौ यामल दोस्रो चाहिँ उके चाहिँ हान चाहिँ त्यो छङ्यो कारण हो वो चाहिँ मेयो अनलिपा डुग्यो चाहिँ वो छङ्गो नि छङ्गो कारण चाहिँ रोग जिउ ख एजे छङ्गो टुइका डो नि खालि लाजगा मियो
हजुर उडाल्नु लागि छ त कलाउको चाहिँ हजुर जस्तो ए जुबले चाहिँ ठुलो उकेन छौ सरसफाइ थियो स्वास्थ्यको लागि छौ तरह कन्ट्रिब्युसन जुनी उख नि तर उबले चाहिँ दक्षिण अब चाहिँ शाही खड्गी देउ पाए बिरोध जलको हो गया वो जुन चाहिँ बालको यामा वो चाहिँ अब छौ निश्चित कारण डु के हो न बिरोध जलको के हो छारा छ छिउ चाहिँ कल्चर गया होला छ छमुट या नेमा हो नि हजुर आ छंगु मडल के चाहिँ छंगु मटकी हो चाहिँ ग्राहक अन्याड माने जी मको मजु ठोरेका छ मी पाखने समाज न चाहिँ नि वही किसिम न्याउना चाहिँ छंगु जुदु जस्तै जलजन्यहरु गाता है अनेक छंगु छु न परिकार त उबले 39 साल है वो चाहिँ जस्तै शाही खड्गी वे कपनी पाखने तस्क तरह विरोध जल कटके ए जा पशु बटशाला अटकन मजुनी खुपे छिसा चाहिँ नि वो पशु बटशाला युक्ति जुन विरोध खड्गी साहित्यसँग यात्तका तैदिल उके यो कारण चाहिँ नि कारण न दुर्गा तैदिल उके कारण वे जस्तै आव चाहिँ इमसँग ग्राहक चाहिँ मने छौ अवस्था जुल हजुर वो चाहिँ ट्रेडिसनल ढंग चाहिँ गु किसिम चले जो छ उके चाहिँ छुन किसिम चाहिँ चेन्ज होल कि बाला उजल कि मनुष्य चाहिँ एक्सेप्ट ठ्याक्कै खनिको हरेक चीज नि चाहे उके कन्टेक्स्टमा न्याउ कन्टेक्स्ट जो छौ चेन्ज जुल्किन छौ चाहिँ परिवर्तन जिउ जुल्किन छौ सेक्सन चाहिँ विरोधी आयो जस्तै उडार्नु लागि चाहिँ कलकत्ता चाहिँ मेसिनरी नु मसिन त ठेङ्का होला वेसाइट कि जस्तै कलकत्ता नु मसिन जस्तै आयो चाहिँ हो चाहिँ कप यो अचेर उत्पादन हिसाबले कलकत्ता लिडिङ अठि खनि होले होला त इंग्ल्यान्ड म्यानचेस्टर इमसँग चाहिँ मसिन कप अठायो चाहिँ मसिन चाहिँ इमसँग ठिकै त कलकत्ता चाहिँ विभिन्न इन्डस्ट्री चाहिँ इन्स्टल जुल जुसार कि चाहिँ मजदुर चाहिँ ओके चाहिँ टोल फडियात नि चाहिँ इमो रोजगारी हो खजल चाहिँ त मसिन वेसाइट कि नि मेसिन चाहिँ वो रोजगार ठो मसिन छ नै बिल नि या चाहिँ विरोध नि टोडफोड जुल नि ओके ओके न्याको चीजमा परिवर्तन जुल कि भरि चाहिँ वो चाहिँ वो विरोध अके वो चाहिँ वो प्रतिकारियो सामना चाहिँ या फेके माका छ नेबुको खनबला ज्या जंदु छिना राजनीतिक विषय त कया खनबला याना जुन जुल ज्याजुले आरास परके डिपाई जितु सुकुमी बाजु मेजबी थौ स्टुडियोले जिमसम बनाको ख सम राजनीतिज्ञ साहित्यकार नाप्नापा आया सम प्रोड्युसर रूप न्यानी झादिम बरे ओमचरण श्रेष्ठ जुन यागु खनबला सिकिन्छ सोयाजना दिगु ख आरास ज्याजुले पल्ख डिपाई इजुगुदु डिपाली पाक न ल्याउँदनीको खनबला सिकिनु न्याबे छिपिनुको न्यानी न्याबेको हेजी आरास पल्ख डिपा सुगुमी भाजु मेजुपी दिपालीपा आगन ज्याजो सेलेब्स टक टाइम सिकिन्द लस्कु स्याना जना थौ या मु पाक थ बनागु ख ओमचरण अमात्य ज्यादा चासा वेगना भाना ल्याउँदनीको खनबला या छि राजनीति या चाहिँ नि साहित्य न छिगु उतिगए लाडो साहित्य चाहिँ छि गठना प्रवेश याना दिए साहित्य छौ चाहिँ आ छौ रुचि विषय न जुल ओ चाहिँ नेपाल सिंह जस्तै चाहिँ विराट नेपाल भाषा साहित्य सम्मेलन साहित्य सम्मेलन साहित्यिक गतिविधि चाहिँ नि खोपे अब के चाहिँ आजिगुले आउ चाहिँ कविता आयाला जिगुले म बना तर चाहिँ मेपनी पाखे गु न्याला नि ओके छौ इन्स्पिरेसन ओके न जुल अले दोस्रो चाहिँ अल अफ सडन चाहिँ जु विषय डिग्री जु विषय चाहिँ साहित्य जु भनेको छ अल अफ सडन हो चाहिँ ओके चाहिँ राजनीतिक कारण हो के जस्तै जी डिप्लोमा लो टाइममा चाहिँ जु विषय चाहिँ जियोग्राफी भूगोल हजुर अले ओके अहिले चाहिँ भूगोल चाहिँ जी भूगोल बोबो जी चाहिँ डिप्लोमा बोबो जी चाहिँ डेपुटी मेयर इलेक्टेड जुल उबले अले वो चाहिँ जी चाहिँ अले वो अठिन जु टाइममा चाहिँ वो डिग्री जोइन जु टाइममा चाहिँ जी क्लास बालक एटेन्ड जी मफ्ट जो अटेन्डेन्स मगाट हाजिर मगाट एजे चाहिँ अले हाजिर मिल्या अथे उखे चाहिँ हाजिर मगाट कि चाहिँ इन्टरनल टेस्ट चाहिँ जी चोन मखनी होला एजे चाहिँ उबले चाहिँ अले डिपार्टमेन्ट हेड जियोग्राफी डिपार्टमेन्ट हेड चाहिँ नाप्लाओ न वो मनु गया मन ढासा वो चाहिँ डिपार्टमेन्ट हेड चाहिँ खोपैमै मनु तर खाटी कांग्रेसी अले वो चाहिँ जस्तै चाहिँ अब जो हाजिर मगाओ अटेन्डेन्स मगाओ वो मिले माया साट के जी चाहिँ वो डिग्री जो जहाँ जी अटेन्ड जी खनि मुक्त नि एजे चाहिँ वेका चाहिँ छोटो टाइटल लासा वो चाहिँ छ चाहिँ पंचायत विरोधी मनु छ चाहिँ जुजु विरोधी मनु ओके चाहिँ छु चाहिँ मिला खै मको जिनका टाइटल गएको इट मीन्स यो पोलिटिकल अथे वो चाहिँ प्रेजुडिस पूर्वाग्रह छारा सब वो चाहिँ अब राजनीतिक पूर्वाग्रह जाय आउ खो अले मे पनि फोकस मे पनि चाहिँ जस्तै अटेन्डेन्स मगा पे मे पनि मिलान बे उठो नि मे पनि जागिरे इपि मन चाहिँ इमिनो अटेन्डेन्स मगा इबो चाहिँ मिला खो छु चाहिँ मिला मको हाका हाकी एटो नि सिधा चाहिँ जुजु विरोधी मनु पंचायत विरोधी मनु छिलो चाहिँ वो मिलियन बु सिल्के चाहिँ वो चाहिँ जो जागिर नहोइलको छ चाहिँ आयाको भाषा नि ए चाहिँ जो चाहिँ रिजेक्ट जुइ साट कि अनलिपा छु विषय आव चाहिँ जियोग्राफी विषय चाहिँ हान चाहिँ प्राइभेट बी मरु डिग्री प्र्याक्टिकल क्लास टु देयर जो याट नि एजे चाहिँ ओके लिपा चाहिँ अले इंग्लिश लिटरेचर हिस्ट्री थुपि चाहिँ सोङपुङ विषय चाहिँ यदि चाहिँ डिप्लोमा पास जो टाइममा चाहिँ मोर देन 50% चाहिँ मार्क्स दट्टा छ चाहिँ प्राइभेट बी दुगा चाहिँ उले छ प्रोभिजन दुखनिका अले ओके आधार चाहिँ लिटरेचर बिउना ओके चाहिँ जो डिग्री विषय वजुल गाना
अहिले वो चाहिँ छौ अब चाहिँ छौ एक्सिडेन्टली हामालका वो चाहिँ छौ चाहिँ नि भौगोलिक अध्ययन याना जम्बरी भन्नु चाहिँ नि जुन राजनीतिक ब्याकग्राउन्ड यो कारण हैन एटेन्डेन्स मिले मजुबले छि चाहिँ नि साहित्य पाके तल्के जो हिसाब रुचिला भरिबेट नेपाल चाहिँ दु तर चाहिँ अफिसियल डिग्री चाहिँ उ कारण जो भनेको छु हजुर त्याबले अनन्त चाहिँ छिगुप्ती साहित्य पला चाहिँ छिसन जाके दिए त ओके चाहिँ जे उली वो साहित्य अठिनगा चाहिँ पलाडगा चाहिँ जे साहित्य उली इन डेप्थ चाहिँ ओके मतलब चाहिँ इन्भल्भ जी मख समय पर्सिन चाहिँ वो जी अवस्था न मन्ट हजुर तर एसान त बिना लिबा आ छौ चाहिँ भरिबेट रुचिला दाडो तर आउ चाहिँ जस्तै वो साहित्य चाहिँ जु गु इन्क्लाइनेसन ख साहित्य प्रति जु अनुराग गु ख हजुर ओके हैन भटपटी बन्यो स्वाभाविक जुल जस्तै चाहिँ उबले चाहिँ जस्तै वो पुस्किनु चाहिँ कविता बन्यो अनलिपा चाहिँ जस्तै वो म्याक्सिम गोर्की चाहिँ साहित्य बन्यो चाहिँ याना छौ इन्स्पिरेसनल डे डट्ने त नेपाली विषय चाहिँ साह्रै कम बनाएको थियो साहित्यकार त्यो विषय हजुर त्याबले विदेशी साहित्यकार यो कृति जस्तै लुसुन चाइना लुसुन्यु विषय जुल अया चाहिँ एको बना अनुवाद नै याना चाहिँ अहिले गुले चाहिँ खे भाषा नेपाली अनुवाद या गुले नेपाल भाषा अनुवाद या इङ्ग्लिसमा प्याउयो ओके चाहिँ अनुवाद नै हैन साहित्य विभिन्न असिने जो ठाउँ ओरिजिनल मको वो चाहिँ अया चाहिँ बनाएको थियो मतलब स्टुडेन्ट लाइफ है वो चाहिँ साहित्य सम्बन्ध एमो चाहिँ लुसुन्यु चाहिँ बाखा चाहिँ अनुदित बाखा चाहिँ अनुवाद अनलिबा म्याक्सिम गोर्की हो अनलिबा चेखप ठुमी चाहिँ तो नि हैन अहिले छिसौ उल्मसी चाहिँ नि महान मतलब साहित्यकार त विदेशी साहित्यकार त जस्तै ठिठी नाकायारीले छिसौ न छु अयो कृति त चाहिँ नि पिकनाटी युदु साहित्य सम्बन्ध मोरुजी त्यसो जीव साहित्य सम्बन्धी ठाउँ क्रिएसन चाहिँ गुब्ले मैन जी अहिले वो चाहिँ जस्तै कविता चाहिँ बाखा चाहिँ अया चाहिँ गुब्ले अठि मुस्का ठाउँ ओरिजिनल गुब्ले मैना हजुर तर चाहिँ आज जो इन्ट्रेस्ट चाहिँ वसियाना मेमे विषय जो भनेको जो जस्तै पोलिटिकल हिस्ट्री जस्तै चाहिँ नाचा रहे हजुर जस्तै आज डिग्री चाहिँ छौ विषय जुल तर जे वो पिएचडी एट्नो विषयलाई मेयो जो भन्ने जस्तै नेपाल चीन भारतसँग चाहिँ त्रिदेशीय सम्बन्ध यदि चाहिँ उबले जङ्गबार नच ढाड्ने जङ्गबार चाहिँ उबले चाहिँ ग्वालियरमा महाराज थनैमा जङ्गबार चाहिँ वो ब्रिटिस अथि सपोर्ट मया जुसा इपे चाहिँ 90 वर्ष न्याय चाहिँ इन्डिया स्वतन्त्र जियो उबले वो चाहिँ स्वतन्त्र जु खस चाहिँ आठै इन्डिया चाहिँ टक्कु मुजुसे चिचेर हो चाहिँ राज्य रूपमा चाहिँ स्वतन्त्र जियो जी चाहिँ सम्भवतः चाहिँ बे अफ बङ्गाल पश्चिम बङ्गालसँग जियो चाहिँ राज्य विस्तार जिउ फु जी चाहिँ लाग मुजुसे चाहिँ वो चाहिँ जी वो समुद्र टक्क जिउ चाहिँ पहुँच डेफ उबले तो चाहिँ ठो विषय के जी आज पिएचडी एट्नो विषय हाल नितान्त फरक जुल नि साहित्य विषयलाई मख्ने एजे जु चाहिँ अफिसियल डिग्री चाहिँ साहित्य जुसा त बिना जु रुचि चाहिँ पोलिटिकल हिस्ट्री ठो चाहिँ ठाय विषय जुनको जु पोलिटिकल सम्बन्धी छ चाहिँ नि आर्टिकल जी चाहिँ जस्तै आर्टिकल हिसाब चाहिँ वो विभिन्न सफुट चोया किताब त चोया अनलिबा ठो चाहिँ आर्टिकल त चोया विभिन्न विषयको ठो चाहिँ तर साहित्य विषय जस्तै पोलिटिकल हिस्ट्री सिकया चाहिँ जस्तै इन्टरनेसनल रिलेसन्स जो मेन विषय चाहिँ रुचि विषय चाहिँ पोलिटिकल हिस्ट्री इन्टरनेसनल रिलेसन्स जुन राजनीतिक विश्लेषणमा याना चुना दिगुडु जस्तै जुन भारतीय मियाटिन सेरोप्टी इलेक्सन मुक्ति वो इलेक्सने छुजे हान मोदी त्यात्ता छ छि नेपामी देश सुयौ नजर जस्तै छारा छ नेपाली टेटल छौ टाइमलाई इन्सन नागबन्नी याना तौडौ याव परिस्थिति नदु छुजे वेकय त्यात्ता छ नेपाली तेयु सुयौ नजर व नेपाल नाप यो सम्बन्ध गेजि थे छ विचार तात्विक रूपमा चाहिँ छुन्चेन्जी हामो जिम हुआ छाला छ वो चाहिँ अत्यला नरेन्द्र मोदी आइ भाजपा लिडी आइ तर यसमा त बिना नपायो सीट चाहिँ सीट चाहिँ संख्या कम जी फु तर इमो चाहिँ तात्विक जी नेपाल सोयो दृष्टिकोण छुन्चेन जी मको छाला छ इमो चाहिँ नेपाल चाहिँ आ छौ चाहिँ ब्युरोक्राट्स त अनलिपा चाहिँ गुप्तचर त्यो रिपोर्ट यो आधार इमसँग चाहिँ गु नेपाल पोलिसी देखियो नि वो हिसाबमा चाहिँ इमो चाहिँ वहे सेटअप वहे माइन्डसेट जो कारण चाहिँ खास छुन्चेन जी मखुनी तर छौ चेन्ज जी छ वो चाहिँ इमसा आवो इमसा धासाट कि चाहिँ नेपाल माने मजु साट कि गु चाहिँ नाकाबन्दी लगाएर चाहिँ इमसा चाहिँ माइक्रो म्यानेजमेन्ट यो गु यन चाहिँ नि आउ चाहिँ नभयो अवस्था याफै अवस्था चाहिँ मण्डका ओ चाहिँ याफै भक्त त्याले इमसा जुन पहिला चित याउटी नाकाबन्दी आगन इमसा या चाहिँ फैम होची छ फैम तर मेमे रूपमा वे फुक इमसा जस्तै आउ चाहिँ 2 नम्बर प्रदेशु चाहिँ आ गु किसिम चाहिँ इमसा चाहिँ मिखाटै चाहिँ उठ्यो अनि चाहिँ थना चाहिँ गु आ जुन जुन वो चाहिँ सिमरेको गु वे चाहिँ उठ्यो नि आउ चाहिँ इमो स्ट्र्याटेजी चेन्ज इमो चाहिँ छि नेपालप्रति दृष्टिकोणलाई घुम्ने चेन्ज भयो नेवे ख इमो नेवे हिसाबले ख ओके चाहिँ वो दृष्टिकोण घुम्ने चेन्ज भने आर चेन्ज जी मखनी वो चाहिँ लिबन चेन्ज जी मखनी हो तर इमसँग चाहिँ गु के लागि स्टेप काइ नि जस्तै नाकाबन्दी या त चाहिँ वो चाहिँ स्टेप चाहिँ इमसँग क्याफै मखटका चाहिँ जस्तै आछिसँग वो स्टेप नाकाबन्दी बिला क्याफै मखटका जुन जियो नेपाली सीमाना चाहिँ नि गुले मिचे ज्याजौं समाचार त न चिरा भयाजौं अयु समाचार चाहिँ नि भयाजौं इले जिगु अझ न मेउ भूभाग न मिचे जिउ सम्भावना लखन्दु नि एनै चौं इमसँग नै चौं दो एजे चाहिँ उके लागि चाहिँ झी सरकार सँग सचेत जिमाले जनता सचेत जिमाले उके लागि
अहिले मेरो छौ चाहिँ सेना चाहिँ सशक्त अन्टे मालका न्याबले जुन चिजसँग सम्बन्ध यो बारे भारत नेपाल यो सम्बन्ध विषयले जुन खलना दिल जस्तै नेपालले न चाहिँ नि स्थायी सरकार वगुदो जुन वंगो इलेक्सन चाहिँ नि छौ स्थायी सरकार यो चाहिँ व्यवस्था आउँदो नेपाल सरकार वो आयो पोलिटिकल अवस्था चाहिँ चिसँग के सोचना दिया गे खाना दिया अब छौ स्थायी सरकार ल वो दु 2/3 मेजोरिटी छौ सरकार ल दु तर चाहिँ झिउ विचार चाहिँ छौ किसिमको चाहिँ इन्डिया सोयो दृष्टिकोण अनलि चाहिँ झिसन चाहिँ जस्तै चाइनामा पनि सम्बन्ध मेरो देशमा पनि सम्बन्ध हिसाबले चाहिँ झिसन ओके त म्यानेजियामा फुट्टा छ स्थायी सरकार वेबसाइट के फुको चिजो समाधान जी मुख जस्तै उदाहरणको लागि चाहिँ हालसाले चाहिँ अमेरिकी उपविदेश मन्त्री नेपाली वडु अब यो धारणा चाहिँ इन्डो पेसिफिक स्ट्र्याटेजी चाहिँ नेपालमा ओके सहभागी जो छ जिउ वजुल चाइनाको हिसाब छ बीआरआईएमयू चाहिँ बेल्ट एन्ड रोड इनिसिएटिभको ओके चाहिँ इन्भल्भ छ जिउ आछि बीआरआई चाहिँ इन्भल्भमेन्ट ड्याडो आछि बीआरआईओ चाहिँ इन्डो पेसिफिक चाहिँ स्ट्र्याटेजी बिच जिउ कुपे काउडो नि छि ओके त चाहिँ सही चिसम व्यवस्थापन या मुफ्त रासा जिउ लागि समस्या छि फुका एजा चाहिँ अस्थायी सरकारको ओ भिजन देमाला वो चाहिँ सन्तुलन यापट्टि एजा चाहिँ जस्तै सोंगो फ्याक्ट्री चाहिँ सुएमा जस्तै इन्डिया छौ फ्याक्ट्री जिउ साइडेडु चाइना मेल साइडेडु अले वो चाहिँ पश्चिमा जगत खास अमेरिका मेल साइड ठो सोंगो बिच चाहिँ ब्यालेन्सिया मुफ्त कि वो चाहिँ समस्या छि एजा वो ब्यालेन्सिया फट्टा चाहिँ स्थायी सरकार द्वितीय गौण जी हो तरौँ चिज हो जस्तै इन्डिया चाहिँ छिसोइले लास चाहिँ मनमोहन सिंह चाहिँ सरकार नपाउँ होबले चाहिँ वो अठे वो नरसिंह राय सरकार मनमोहन सिंह एमओ चाहिँ सरकार हो चाहिँ एमओ चाहिँ एब्सोल्युट ठुमी मेजोरिटी मोर नि हुँगा तर ब्यालेन्सिया मामला चाहिँ इपे चाहिँ छो ब्यालेन्स केन नि हुन्छ हजुर एजा चाहिँ छिउ ठाउँ भिजन ख हजुर मेजोरिटी डेमा वो चाहिँ 2/3 डेमा हो मखु भिजन डेमा भिजन डट्टा चाहिँ कम चाहिँ छु मपा तर चाहिँ भिजन मन्ट वो चाहिँ ब्यालेन्सिया मफ्टा छ वो चाहिँ 90% वो चाहिँ छु पाइमो जस्तै नाच छिसँग सरकारी भिजन यो विषयले खलान दिल छिनासम्म राजनीतिले चाहिँ नि सक्रिय रूपमा यहाँ मनाचुन दिमबडी छ व्यक्ति छिगो भूमिका सुजिफो जस्तै जुन सरकारले चोपी मनुटेर जस्तै आला न्यू पार्टी पनि छौ एकता जुल लगा चाहिँ जुल जस्तै नेकपा एमाले व माओवादी पार्टी चाहिँ नि एकता जुल लगा छिगुनला छु भूमिका उगे दैजिन वो 3 करोड नेपाली चाहिँ जस्तै पार्टनरमा एफिलिएटेड जुया कारण जो भूमिका 28 मे पनि छि जी फुकसिङ भूमिकालाई डाइट उठ के जस्तै चाहिँ आठके छु जस्तै चाहिँ जस्तै जिमो जोड एज अ पार्टी क्याडर यो चाहिँ जिउ जोड 28 जी पस्ने यो चाहिँ जोड जिमो जोड चाहिँ छुरा छ वो चाहिँ जस्तै नाच गु चाहिँ सन्तुलन यो खलान नि वैदेशिक मामलाको त वैदेशिक मामला चाहिँ सन्तुलन चाहिँ जिमा टुके चाहिँ जस्तै चाहिँ बीआरआई यो अठिङखे मामला चाहिँ अथवा चाहिँ इन्डो पेसिफिक स्ट्र्याटेजीको टानी जो हुँदो नि ओके चाहिँ बीआरआई न छिसन चाहिँ ओके चाहिँ नेपालीको लागि चाहिँ ओके छिसन चाहिँ सही स्वरूपमा या छ ओके व्यवस्थापन चुस्त ढङ्गमा या टासा चिज चाहिँ ओके न समस्या वेफु ओके चाहिँ वो समस्या मुक्त चिज हो न मखनी मलाई एजिया चाहिँ टटल प्रोजेक्ट चाहिँ छिसन चाहिँ माग्या तर चाहिँ वो अनुसार छिसन व्यवस्थापन या चाहिँ क्षमता छिके मन त रासला समस्या जुइनी जस्तै कने रेलवेका बीआर उडानको लागि रेलवेका बीआरआई अन्तर्गत चाहिँ प्रोजेक्ट चाहिँ केरुङ चाहिँ रेलवे गर्न सामान चाहिँ चाइनिज सामान चाहिँ उट्काउ होइन तर ल्याउने टाइममा चाहिँ छि नेपाल चाहिँ अछिया मफिया चाहिँ जस्तै चाहिँ झिके छु या उत्पादन पर्छ खाली ल्याउन माल लासा ट्रेन ऊ चाहिँ व्यापार ल्याउन सस्तो पनि जुइले कि मजी अनि अलिबार दोस्रो चाहिँ छिउ व्यापार घाटा छन् बढे जी जस्तै चाहिँ 9 महिना यो व्यापार घाटा छि डाटा सोइले लासा 10 खर्ब ढुका छिउ व्यापार घाटा त्याबले ओके चाहिँ टन्नै वो रेलवे साइड की चाहिँ चाइनिज सामान फ्लो बढे जी सामान्य टन्नै वही त थन ल्याइमी चाहिँ रेल खाली हुन राछ जी आयात चाहिँ ओके बीआरआई वेबसाइट की चाहिँ छिउ पुक्क समस्या समाधान जुल मुख ओके त जसो ओके चाहिँ व्यवस्थापन या मफ्टा समस्या उइट नि कने कस एजिया चाहिँ जस्तै छि प्रोडक्टिभिटी बढ्या माओ छि चाहिँ ठाउँ चाहिँ मन्टेउ चाहिँ क्षमता बढ्या माओ पुक्क चाहिँ एक चीज चाहिँ मिनेटली सेमा हो वो चाहिँ व्यवस्थापन चुन किसिमको चुक जुल लाछ तरौ नोक्सान दि नेपालीको लागि हजुर ओके उके लागि चाहिँ कमसेकम चाहिँ नेपाल गभर्मेन्ट त पार्टी क्याडर चाहिँ भइसक्यो जिमसँग गु चाहिँ खन्चोनेमा आउटो नि हजुर जिमसँग यान आउटो ट्याबले आयु जुन छौ स्टेबल सरकार जुयाजौँ अवस्था चाहिँ आयु सरकारले चाहिँ अयु भिजन छिसँग गुल्टाको खन्दिया अब सरकार कमजोर लड्डु आठुके चाहिँ आकुली चिज चाहिँ सरकार मखन्यु न जुइफु जस्तै चाहिँ जस्तै छौ नाच्दाखेरि चाहिँ जस्तै 10 खर्ब चाहिँ झिउ चाहिँ 9 महिना भित्र चाहिँ 10 खर्ब यो जो व्यापार घाटहरू नि यो विषय छिसँग वाचाके मफ्टा छ समस्या जुई एजिया चाहिँ जस्तै पर्सनली जस्तै चाहिँ छि नाच सुरु खेन वो परिचय क्रममा चाहिँ चौफेरका चाहिँ गु ढाइडल नि जस्तै चाहिँ जिमु प्रयास टिम चौफे टिम गु जिमु प्रयासको सामूहिक प्रयासको
ओके चाहिँ झिमु ठुके चाहिँ भिजन छोरा छ ठोला चिक्चर छौ इनिसिएटिभ कट हो तरौ चीज मुखट हो तर ठो चाहिँ छोरा छ ठुके चाहिँ विदेशै ठुके चाहिँ गु चाहिँ अब फिल्म नेपाली फिल्म सेक्टर चाहिँ मुभी सेक्टर चाहिँ छौ नुकु एक्सपोर्ट कमोडिटी जिफ हो जस्तै चाहिँ आ छिङ सोडी लासा जस्तै चाहिँ अब फिल्म एन्ड टिभी सम्बन्धी चाहिँ छौ आ उखुन्टिनी अब चाहिँ एसियन सिभिलाइजेसन सम्बन्धी चाहिँ छौ कन्फरेन्स जुन नि तरौँ होला वो एसियन वो सिभिलाइजेसन सम्बन्धी तरौँ कन्फरेन्स चाहिँ नेपाली नै सहभागिता डोके होला अहिले उके चाहिँ वेस्ट इसलाई चाहिँ उके छौ साइड लाइन चाहिँ छौ एसियन चाहिँ वो टेलिभिजन मुभी सम्बन्धी चाहिँ छौ अन्तर्क्रिया जचाउँदु उके चाहिँ विभिन्न देशमा चाहिँ गु देश थाहा छ गु देशको प्रतिनिधि चाहिँ आउन चाहन्छु उके मध्ये चाहिँ इन्डिया आमिर खान हुन चाहन्छु होला जस्तै अमिउ चाहिँ छोरा छ जस्तै चाहिँ अमिउ चाहिँ विषय चाहिँ खर्बो चाहिँ व्यापार जीवको चिनो पार्टी विषय फिल्मी विषय आ फिल्मी विषय अमिउ विषय चाहिँ थयौ किसिम चाहिँ हट अथि विषय जुइडुङ्गल कि वो चाहिँ मोदी वो सी जिनपिङ नाप्लाउ टाइम छौ टाइम है सी जिनपिङ चाहिँ अमिउ ओपनिङ स्टार्टिङ अमिउ चाहिँ वो डायलग वार्ता चुके सुझा छिमु फिल्म चिक्नी फिल्म चाहिँ दङ्गल सोयाजी तस्का येला डरगा चाहिँ सी जिनपिङ नवाउ मोदी ओके त लिबस कमेन्ट आओ सुरुवातै अमिउ चाहिँ फिल्ममा सुरुवात अमिउ वार्ता छौ टाइम त इमे खर्बो व्यापार जीव आज जस्तै छि चाहिँ नेपाली इन्डिया के चाहिँ वो चाइना हो इन्डिया बिच छिट लोकेसनलाई वख नि सन ठुकैले छन् ट्यापिया ठो अपर्चुनिटी ट्यापिया खट्टा छ ठो चाहिँ झिउ व्यापार घाटा 9 महिना यो चाहिँ 10 करोड यो व्यापार क अया चाहिँ कम या चाहिँ ठोना छौ फ्याक्ट्री जिफु फिल्म न फ्याक्ट्री जिफु आ ठुके चाहिँ झिउ आ ठौ कमी कमजोरी डो ठुके जस्तै चाहिँ फिल्म चाहिँ जस्तै झिउ चाहिँ लागत दिसे कया चाहिँ झिउ प्राविधिक क्षमता झिउ चाहिँ विभिन्न ठुके फ्याक्ट्रीहरु उके चाहिँ कन्टेन्ट अनलिबा चाहिँ झिउ क्वालिटी अनलिबा चाहिँ प्रेजेन्टेसन स्टाइल फुक चाहिँ या खट्टा छ इन्डिया हो चाइना यो छौ मार्केट अझ चाइना छौ मार्केट चाहिँ छौ सेक्सन चिक्चर छौ सेक्सन को झिउ अटिया पट्टा छ न वो चाहिँ झिउ लागि तरौ अथि चाहिँ इन्कम सोर्स रोजगारी सोर्स वो व्यापार घाटा कम या छौ चाहिँ साधन त आछौ दङ्गल छोके 20 अरब चाहिँ वो चाहिँ नेपाली बराबर चाहिँ चाइना कम या टासा जिसना एया फिल्म देकर लासा 5 करोड चाहिँ कमाया सा तबि न वो चाहिँ उली व्यापार उली कम दियो रोजगारी वे अनुसार रोजगारी दियो जल्नी हजुर इजे चाहिँ जमु अथि प्रयास हो जस्तै चप फे टिम चाहिँ छौ कन्सेप्ट छोरा छ ठोला खाली सुरुवात क इनिसिएटिभ तो चाहिँ सुरु इनिसिएसन कटो होला अगिन चाहिँ ठो तरौ चाहिँ मार्केट चाहिँ जिसम वो चाहिँ ट्याबियामा फुटासा जस्तै ठोला छौ कने बिआरए छौ अथि छौ कम्पोनेन्ट ठोला जिफु फिल्म न जिफु मलाई एजोले चाहिँ अब चाहिँ वो व्यापार घाटा कमियाट रोजगारी अनलिबा चाहिँ न्यू देश बिच चाहिँ सांस्कृतिक आदान प्रदान टाउ ठुके चाहिँ फ्यासेट टाउ चाहिँ ठुके चाहिँ अथेन्टु ठुके चाहिँ ट्यापिया फेमा ओके यो लागि गभर्नमेन्ट वो चाहिँ घ्याउ ज्या जिम चाहिँ तनौड गर्नु न्याइपुको खलाबला ज्या चंगरो सोकुमी बाजुमेजुबी ज्याजुले हाक्न बजाको दिपाया इजु देङडो थौ स्टोरीले जिमसम बनाको ख सक्रिय राजनीतिज्ञ साहित्यकार नापनाप आवेटेंगु चपुफे संकिपाया परिकल्पनाकार चोमी ओमचरण अमात्य जुयादा स्टुडियोले बना खलाबला याना जनुगु ख दिपाली बाहकन ल्याउँदैनेको खलाबला न्यापके जी आरास पल्ख दिपा तोगुमी भाजु मेजुबी त बचा हागको दिपाली बा हाकनस्क सिकबिन्द लस्कु स्याना जना ज्याजो सेलेब्स टक टाइममे अथवा जिमस स्टुडियोले बनागु ख सक्रिय राजनीतिज्ञ साहित्यकार नापनाप चपुफे प्रोड्युसर चोमी परिकल्पनाकार ओमचरण अमात्य जुयादा जासं वेगन बहाना ल्याउँदैनेको खलाबला या छि राजनीति न उतिक सक्रिय जुयादी साहित्य न छिसंगुलमेसी अनुसन्धान या अध्ययन यानादि परिसम व्यक्ति वो बाहेक छिसं आवया चाहिँ संकीपा खेलेन थगु पला चाहिँ नियाके दिला ठो चाहिँ नि खास गर्जिया संकीपा क्षेत्र न छिला होला अटके चाहिँ छौ इन्स्पिरेसन आ फिल्मला जो उल नापल चाहिँ उली इन्ट्रेस्ट दु बिसला म खोजु स्वेउली हजुर ल कम जग फिल्म सोए चाहिँ त आ छौ चाहिँ द इन्स्पिरेसन छुरा छ जस्तै चाहिँ साहित्यिक विषय खे जस्तै चाहिँ जिसँग मार्केटिङ या मफैबले जिसँग चाहिँ वे अनुसार सूचना प्रवाह या मफैबले चाहिँ झिउ ठाउँ क्रिटिसिजम बेप्न्यू जुगनियो चाहिँ यो कोही झिउ उदाहरण ढुगाला अनि छौ उदाहरण चाहिँ जस्तै द चाहिँ टस्क पिन जु ओकेले इन्स्पायर जु छु घटना छुरा छ चाइनिज साहित्यकार छ नेपाली होला अहिले उहाँ चाहिँ अब त्यो सम्भवतः कान्तिपुर पत्रिका इन्टरभ्यू बेला ओके सुधारला छ वो चाहिँ नेपाली साहित्य विषय चाहिँ साह्रै कम अध्ययन याना तर गुली अध्ययन याना टस्क उत्कृष्ट नेपाली साहित्यका ढालगाउँ हैन कम अध्ययन याना तर गुली अध्ययन याना वो चाहिँ टस्क उत्कृष्ट साहित्य नेपाली साहित्य ठुली उत्कृष्ट कि साहित्य खेले चाहिँ नोबेल पुरस्कार कामपट्टि रविन्द्रनाथ टाइगर यो साहित्य सियान
थनै साहित्यकार एकदम चोयो साहित्यकार उनी हाई लेभल यो साहित्यकार चाहिँ नवाटका हो वो छु साहित्यकार नियमले चाहिँ वो जवाबले मुना मदन अया छु साहित्य बनाइल छ लगा नियमले चाहिँ वो जवाबले मुना मदन जब न्यामेसा सु वो चाहिँ जस्तै चाहिँ होला छिउ ओके ओरिजिनल त छिउ खनी ओके चाहिँ गु चाहिँ वो सुरुजु चीज छिउ खनी छिउ कृति छिउ सृजना खनी हो अले ओके ले छौ आ छौ हिसाब पिच न जुल छौ हिसाब इन्स्पायर न जुल ओके ए चाहिँ आ छिउ चाहिँ ठाउँ प्रपर मार्केटिङ मजुयो कारण छिसन चाहिँ ओके त चाहिँ सूचना प्रवाह या मफुयो कारण चाहिँ डेगा छिसन दन्यो तर गजु मेसन सिउ ज्याट नि एजिया चाहिँ छिसन छ मरि क्यु ठो हिसाब चाहिँ जीवला लक्ष्मण चाहिँ अले वो चाहिँ स्वीके दु ओके चाहिँ टेक्स्ट गया हो ओके चाहिँ छुछु खगो दु क चाहिँ अडेन्याना वो चाहिँ पत्ता लगाएर न यो को चाहिँ कयौं महिना भित्र हो के अले वो चाहिँ टेक्स्ट हेड हुँगा चाहिँ ओके आ छुटुले हो के लगा चाहिँ अले अडेन्याना आ ओके चाहिँ सिडट वो चाहिँ तो राइने बिगम सायो पाले चोइटाउ ढाबले चाहिँ करिब चाहिँ 200 वर्ष न्यो चाहिँ चोइटाउ विषय जुलो हो अले वो चाहिँ आ छुसिडट तासा वो चाहिँ सुगौली सन्धि सन् 1816 ले चाहिँ कोट पर्व यो साल सन् 1846 तो 30 वर्ष यो दौरानै चौरगा चाहिँ सिडटका हो सुगौली सन्धि 1816 कोट पर्व 1846 30 वर्ष सिड यो चाहिँ गु ग्याप दो नि उबले चौरगा चाहिँ सिडटका हो ताबले अले ओके वो टाइम चाहिँ नेपाली अवस्था गया हो ताबले नेपाली अवस्था ओकेला छौ चाहिँ साहित्य ढाल्के चाहिँ साहित्य गु चाहिँ पात्र ओके चाहिँ गु के चाहिँ घटनाक्रम ब्याट यो ख ओला छिउ साहित्य छिउ समाज छौ नाकौ जिउ नि हो चित्र एजिया चाहिँ अबले सो छिउ अवस्था गया हो वो टाइम छि सोइले लासा 1816 से 1846 सुगौर सन्धि से चाहिँ कोट पर्व टकै अवधिसवल ढासा नेपालले दक्षिण तरहु भाइलेन्ट पिरियड हिंसात्मक रक्त रञ्जित रक्त काटाकाट मारामार जो टाइम का हो दक्षिण नेपाल वो 30 वर्ष यो दौरान सुगौली सन्धि से कया चाहिँ कोट पर्व यो दौरान 30 वर्ष यो दौरान गुली नेपालले काटामार जुल गुली सिबा होला उली नेपाली इतिहास ओके न्योन मज्ने लिबन मज्ने अले वो टाइम अया टाइम पे आओ जीवला लसी मर्नी त नेपाली अवस्था गयो अर्थात् इन्डियाको अवस्था गयो जिन्नापा अनले बाद चाइनाको अवस्था गयो जख देश गयो अवस्था ओफको चाहिँ अडेन्याना छौ चाहिँ नु बालाउ छौ स्टोरी देको छ गेली छौ हिसाबमा परिकल्पना जुप्ती सङ्कीपा जुल थ ट्राफे ठुकै विषय वस्तु त चाहिँ नि जस्तै छिसा छुछु विषय वस्तु त चाहिँ ठुकै तयारी विषय वस्तु खास तो चाहिँ बेसिकली ठो फिचर फिल्म लभ स्टोरी ख ठो हजुर लभ स्टोरी ओके त चाहिँ आठो को हिस्टोरिकल पार्ट्स त नि हजुर जस्तै जङ्गबार उबले चाहिँ ठोगु झिसन चाहिँ 1816 46 त नि 30 वर्ष ओके मध्ये 30 वर्ष पुरा रेन्ज चाहिँ 30 वर्ष यो छौ पुस्ता जुल्नी 30 वर्ष ताबला को केनाल साड जिमो खो एजे झिसन चाहिँ छौ 1839 40 यो चाहिँ छौ डेट चाहिँ सेट आउट को झिसन उबले सो स्टोरी का स्पेसिफिक 1816 46 30 वर्ष यो मुक्की 1839 40 यो चाहिँ उत्तरार्ध यो ती समय यो वो 1.5 वर्ष यो स्टोरी जुल ठो 1839 40 यो चाहिँ स्टोरी जुल अले वो टाइम चाहिँ जस्तै छौ दस्यु लागि चाहिँ जङ्गवार चाहिँ उबले 22 वर्ष उमेर अले वो ठो स्टोरी चाहिँ भीमसेन थापा पटनजी ढुङ्गा चाहिँ 2 वर्ष लियो स्टोरी ठो हजुर 1837 से भीमसेन थापा पटन जुल ठो 1839 40 यो स्टोरी जुल नि अले भीमसेन थापा पटनजी साथ कि चाहिँ पाण्डेटेसन चाहिँ नसदै नि हो चाहिँ दक्षिण हिंसात्मक समस्या मेमेसा स्यासेको उबले अले भीमसेन थापा पटनजी साथ कि चाहिँ वे नाटा गोटा कसो सम्पत्ति सर्वस्व हरण्य त भीमसेन थापा आफै चाहिँ आत्महत्यामा अवस्था होला उकेले बाद चाहिँ सर्वस्व ज्या चाहिँ उयो चाहिँ भिन्चा परे जुन नि जङ्गबहादुर यो नेमखौँ टाइममा चाहिँ जस्तै नेवा समस्या चाहिँ तमासा ढामेस्या मरुवीमा चाहिँ धर्मनारायण मानन्दर तमासा ढामेस्या चाहिँ उयो उडारिया हो ठोन चाहिँ किन उडो जङ्गबहादुर नेमखौँ टाइममा आर्थिक सङ्कट जो त्यसको आर्थिक सङ्कट जो चाहिँ फङ्गी जो चाहिँ टाइममा चाहिँ नेवा समस्या चाहिँ उयो चाहिँ ग्वाली आउ जुन नि वो जुल अनलिबा चाहिँ वो टाइममा चाहिँ जस्तै सुगौली सन्धिलिबा चाहिँ नेपालले चाहिँ ब्रिटिस रेजिडेन्ट उबले ठौने राजदूत टाइ नेपाल चाहिँ रेजिडेन्ट आयो चलन उबले ब्रिटिस रेजिडेन्ट हाल्के राजदूतको हो ब्रिटिस राजदूत अले वो यहाँ चाहिँ यहाँ चाहिँ वो जस्तै वो विभिन्न चाहिँ मन्त्री पावर सेन्टर बना चाहिँ उचाले आयो मेप्टा छमेस मेमेस चाहिँ अछि वो अथि वो लकी उड नि आफको याजीको होना चाहिँ ठुकी केना उड छौ पार्ट एजा चाहिँ वो टाइम 1839 40 यो टाइम चाहिँ गुल्न चाहिँ ये केन्द्रित काठमाडौँ केन्द्रित गु चाहिँ गुल्न जो चाहिँ गतिविधि ओके चाहिँ सार सञ्चित ठुकै केना उड ट्याबले चाहिँ ठो सोकुमिटेसन ठो सो यो टाइम कमसे कम नेपाल ठयाउन जोखनी चाहिँ छौ इतिहास छौ पार्टनरसिप तर वो चाहिँ छि वो चाहिँ जीवला लक्ष्मी मुर्नी गु चाहिँ खलान्छना नि खाली ओके पार्टको चाहिँ खाली स्टोरी उली किछि स्टोरी जो छ उली नट इन्ट्रेस्टिङ दैट मस्ट बी नट
इन्ट्रेस्टिङ होला वचन तर आठो चाहिँ थे अफ हिस्टोरिकल पार्ट न फुकन टेट हुन्छ कि छौ टुके मजा म्युजिक ठो आ छौ बनाउ जुल छौ तो वस्या तरौ चीज रासा टुके चाहिँ निवाटे विश्व सबैदा निर्माण है जस्तै तै नि वो चाहिँ पोटाला दरबार जोखाङ टेम्पल अनलिबा चाहिँ बामियान बुद्ध अफगानिस्तान टोस्दै आपति बामियान बुद्ध दु नि उकेले कपिल वस्तु म चाहिँ साकिते योगदान गाछि सन्त हेउडो ओके ठोय फिल्म माध्यम ठुके चाहिँ ठोफुकन चाहिँ चिसन चाहिँ इन्क्लुड हैन केन्टेन ओडोको छ एजिया चाहिँ छौ छम इतिहासमा विद्यार्थीहरु लागि अन चाहिँ विषयमा छ नागीहरु लागि चाहिँ नितान्त नो विषय दिका गुली ठुके केन्टेन ओछ विषय त तो सकिबा जुन नापला वना ट्यागु कि थन कला तया चाहिँ नि उखिन जुन थयो रोजगारी सिलसिला या जायु सिलसिला व्यापारी सिलसिला प्याउना चाहिँ उखिन कला तै यो खन्तन चाहिँ नि ठुके जुन जोडे जुर्ने छ स्वाभाविक हो जस्तै ह्युमन निड्स का हो जस्तै वो चाहिँ कला ठण्डु बिहान चाहिँ नक्नी ब्यायाउडु तर ओके चाहिँ लासा वन्नी हो हजुर अब सो फिजिकल रिक्वायरमेन्ट वो चाहिँ शारीरिक चाहना अनुसार चाहिँ अन ब्याय बस्नु न चिसना सकिबा चाहिँ नि दर्शक थे हमरो थो सकिबा त चाहिँ नि योको भाषाले जस्तै चारवटा भाषाहरु गाटेले चाइनिज नेपाली अनि या नेवाला जुएज ल नेपाल भाषा खे भाषा ल इंग्लिश चाइनिज पेंगु भाषा दबिङयामा मुख्य कारण चाहिँ सुख जस्तै मार्केटिङ यो सँग रिलेटेड ख कि या चाहिँ नि मानौ विश्व सामु चाहिँ नि थयो चाहिँ छ पहिचान यो लागि ख मार्केटिङ एज वेल एज डिसेमिनेसन अफ मेसेज मार्केटिङ लाई एम आउट ठुके चाहिँ जस्तै आठो छौ लगानी हिसाबमा सोल लासले छौ चाहिँ तरहै लगानी आताको युक्ति चाहिँ नि नेपाल भाषा खेले चाहिँ संगीबाई खेले दसिबले तरहु लगानी अब लगानी उठे आमाला मार्केटिङ लाई आमाला ओके ओ छौ जुल छौ चाहिँ नसदै थियो ओ चाहिँ जस्तै गुली चीज चाहिँ मको जुलिन चाहिँ वो इन्फर्मेसन चाहिँ डिसेमिनेट मजुयो कारण गुलिस मसु निवार्सन छुयाहरुका मसु नि अझ थाउ क्रिएसन मिप्नुका चाहिँ ठिका बेल नि मन चाहिँ मलाई जिसन देगु क्रिएसन झिउ ख गजु देगा जिसन दल गजु छमेसो चाहिँ ओ लाजको खन्नी हुन्छ एजा चाहिँ वो गलत ख वो चाहिँ झिउ ठाउ क्रिएसन झिउ ठाउ सृजना खर्क केनियो लागेन अले विश्व संविधान निर्माण नेवाटे योगदान केनियो लागेन ठोडेकमा हो बहु भाषाले चाहिँ नि दबिङयामा हो आज चाहिँ नेवा भाषा देगु लासुनासी नेवाटे सपाइक मे बिन एजा तो चाहिँ जस्तै चाइनिज इंग्लिश देगु कारण चाहिँ तो अस्ट्रेलिया सिकाया कने अमेरिका ठे केनियो चाहिँ ठुके योजना दो सम अस्ट्रेलिया सिडनी चमेसा चाहिँ ए निवार्सन थया याउ खनिको चाहिँ पोटाल दरबार निवार्सन देगु खनिका वसी नि छौ हिस्ट्रीलाई म माइन्ड जस्तै न्यूयर्क सम चाहिँ अमेरिका न सी नि हो चाहिँ ए पोटाल दरबार चाहिँ बामियान बुद्ध चाहिँ कपिल वस्तु म साकेन देगु खनिका वसी नि हजुर आछिसन खाली नेपाल भाषा जे चाहिँ नेपाल भाषा जको देगु जुसा इमसन छासी ठो इमसन सिए मखते छ नेपाल भाषा सपिन संले सिवे जुल बज सिउपिन जुए जुल बाहेक मेउ भाषा भाषी पिन्डन छौ मेसेज यो हिसाबमा नेपाली त चाहिँ नि ठुली सभ्यता न ठुली जाति खरगा चाहिँ केनि हुने ति छु दक्षिण तरहौ कमजोरी नेवाटे चाहिँ छि इन्फर्मेसन छिके दु चाहिँ इन्फर्मेसन छिस यानो योगदान दो नि हजुर विभिन्न कनिउ चलन मोरको छि हजुर थथा पिङ्गेजको सीमित आ जुन वेटेंगु छिस जुन यान्दिगु छौ सकिबा चफे अब फे चाहिँ नि आतको न नेपाल भाषा सकिबा खेले तरंगु बजेट रगा चाहिँ नि निनिरो तापुदु मनुले उइमछि मतलब बजेट छिसा चाहिँ नि ठुकै लागि गुली लगाइना दिया बजेट यो व्यवस्थापन गर्न याना दिया छिसा ठुके सुरु चाहिँ जी मतलब ठुके भावना जाय हो खटो बजेट चाहिँ हैन नपहुँचे चाहिँ भावना तो चाहिँ देखमा ठोबेसे चाहिँ छिउ नेवाटे कन्ट्रिब्युसन चाहिँ वर्ल्ड न सीमा त्यही हिसाबमा छौ भावना जाय ठुके अले उकेलिबा चाहिँ फर्स्ट डोमिनेटिङ अठिन चाहिँ भावना जुल अले उकेलिबा चाहिँ उकेलिबा पनि फाइनान्सियल खोजुल अले फाइनान्स चाहिँ ठुके चाहिँ छौ इन्फर्मेसन चाहिँ डिसेमिनेट या छौ दाडु छि नेवाटे कन्ट्रिब्युसन चाहिँ वर्ल्ड वाइड थ्यांक यू चाहिँ छौ भावना ल दाडु हजुर अले वनपन चाहिँ फाइनान्सियल पार्ट चाहिँ वो छौ चाहिँ गु कल्पना यो फाइनान्स का वो अनुसार चाहिँ छिस सोचेनो चाहिँ परिचय चाहिँ अपोले जोङ रुटके हजुर मतलब वो चाहिँ आवो त एसान त बिना आवो फाइनान्स चाहिँ छौ विश्वास छुरा छ छौ हिसाबमा ठो रिस्क ल रिस्क खटो ठुलो मछि आवो चाहिँ नेवा फिल्म चाहिँ सुना 8 को मोटो अमाउन्ट चाहिँ ठुकेला वन नि एजे चाहिँ आठो ठुके रिटर्न सम्भावना जुल्ला छ ठिकै छु जस्तै आछो इंग्लिश चाइनिज देखमा कारण छौ चाहिँ नचदै चाहिँ छौ इन्फर्मेसन डिसेमिनेट यामा तरहौ चीज ओके ले चाहिँ ओके मार्केटिङ न ओके चाहिँ जस्तै अस्ट्रेलिया किन फट्टा छ वो चाहिँ अमेरिका किन फट्टा छ ओके गु चाइना किन फट्टा छ ओके गु रिटर्न जी उडु नि ओके चाहिँ छुन रिटर्न जुल वो चाहिँ छौ हिसाबमा प्रॉफिट वन रासा कने मेउ प्रोजेक्ट को लागि चाहिँ तरहौ चाहिँ इन्स्पिरेसन जी वो छौ मोटिभेसन जी ला
आसुए गेल ठुके हो छिसन चाहिँ नि अथवा नेपाली युक्ति चलचित्र जुन जगते चाहिँ नि छौ बजार खस्के ज्याजौँ अवस्था नेपाल भाषा उल्मसी तेवा लगानी याना चाहिँ नि छिसन थोप या त गुल्ताको अध्ययन याना दिया अथवा जस्तै चाहिँ अब ऊ नेपाली फिल्म चाहिँ गु कुआउन चाहिँ छिङ गु ढेडिल नि ओके चाहिँ रुट कज चाहिँ छिसोइले लाछ चाहिँ छिउ ठाउँ बिछिटियो कारण ओके चाहिँ जस्तै क्वालिटी मेन्टेन या मफु विभिन्न कारण प्राविधिक हिसाबमा व्यावहारिक हिसाबमा हरेक हिसाबमा ऊ चाहिँ गु के सुएमाउ गु डेमाउ चाहिँ तको मुरु कारण चाहिँ जु खौ हो मलाई एजिया चाहिँ ऊ चाहिँ आठो चाहिँ छिसन आठो ठुके चाहिँ छौ मेसेज मेउन छु बिउ कुटा ढासा जस्तै छिसन चाहिँ नाचा दैट सुर्खेस गर्न ढाउ छिसन जस्तै ठुके चाहिँ कन्टेन्ट बाला ढासा ठुके चाहिँ क्वालिटी बाला ढासा ठुके चाहिँ वे अफ प्रेजेन्टेसन चाहिँ इफेक्टिभ जुल ढासा मिबिङ क्वाउन ढका चाहिँ ठोनङ क्वाउन चाहिँ छिसन सोचे मुझे नि क्वाउन नि जस्तै चाहिँ जस्तै नेपालले चाहिँ फिल्म चाहिँ ठो खे भाषा देखु चाहिँ लास्ट इयर चाहिँ 2075 साल यो चाहिँ छिन डाटा सुइल लाछ जम्मा गु सोंगु 93 वटा गु फिल्म देखु जम्मा चाहिँ ओके चाहिँ लेस देन 10% गु फिल्ममा चाहिँ वो ओके रिटर्न जोड आर्थिक न्यू लफ कम फ्लप जुल नि हजुर ट्याब्लेट चाहिँ रिटर्न चाहिँ नि ट्याब्लेट चाहिँ फुक देखु फुक्यो चाहिँ फ्लप जि गाला मखु नि नोवटा सफल जोडु नि ए ठोल जस्तै चाहिँ छुन छिन छिन कम्प्रोमाइज या मजिला ओके कन्टेन्ट ओके चाहिँ क्वालिटी ओके चाहिँ जस्तै प्रेजेन्टेसन फुक चाहिँ छिन कम्प्रोमाइज या मजिला त ओके सम्भावना दु नि जी आशावादी ठोबिस जी जिमो टिम चाहिँ आशावादी ठोके ट्याब्लेट छि चाहिँ नि थो संकिपा देका चाहिँ जुन लगानी उठे जिउ पछिले चाहिँ नि ठोकदी त कमसेकम नेपालमा उठे मसा कम विदेशमा उठे जिरे विश्वास गर्छु नेपालमा उठे मजै फु थो संकिपा चाहिँ टेक्निकल हिसाबमा चाहिँ नि गुकिसमा बने जुप्टी संकिपा ख अब संकिपा देखियो चाहिँ छौ चाना चाहिँ जुल तर चाहिँ ठुके टेक्निकल पार्टलाई उली विज्ञ जिमोखु ठुके चाहिँ जानकार जिमोखु तर पासमी चाहिँ ठुके जस्तै छि ठुके निर्देशक छि प्रदीप जी वेक अप न्यू टिममा चाहिँ ठो गुकिसमा ठुके चाहिँ टेक्निकल ठुके चाहिँ अछि जेचौं दु नि जेचौं दु नि वो अनुसार चाहिँ तस्का आशावादी ठुके चाहिँ जी ठुयो अथ चाहिँ ठुके चाहिँ बीएफएक्स प्रविधि गुकिसमा युज जेचौं दु वो चाहिँ ठो संकिपा क्षेत्र चाहिँ सायद चाहिँ ढु किसिमको प्रयोग जिका ठुके अनलिपा ठुके ड्रोन जुल मेमो चाहिँ गु ठुके चाहिँ लेटेस्ट वो चाहिँ टेक्नोलोजिकल अछिन चाहिँ वो अछिन डिभाइस त दु नि वो चाहिँ गु युज जन हो वो अनुसार चाहिँ बालामा ठुके चाहिँ रिजल्ट ट्याब्ले थो संकिपा युक्ति म्याक्सिमम खर्चला टेक्निकल पार्ट ए वो खन्डु जस्तै छिसन पीएफएक्स तैदिला अन या ड्रोन चले या यो चीज हैन चाहिँ खर्च अप वो उके भने कि गरि खा ओ ब्रेकडाउन लफको प्यामो नि मलाई जस्तै कलाकार न वंडु अनलिपा चाहिँ टेक्निकल पार्ट वंडु जस्तै चाहिँ आटे जाटे गाडी ठो लजिस्टिक सपोर्ट आउने यो कोटी वंडु मलाई ठुलिया ब्रेकडाउन हो त लार्जेस्ट दक्षिण अप ओके भनेको चाहिँ वो चाहिँ ब्रेकडाउन चाहिँ प्यामो दिन ठ्याठ ठाकुनी गाड्यो छिसा चाहिँ ठो संकिपा देखिउ चले चाहिँ नि मुस्ताङ छिसा चाहिँ नि छौ विन्डी भ्याली गाना दाइ फेभरेट छौ उपत्यकाको रूपमा सोही हिमाल पारेको देश जान दाइ अन्थ्यङ्क चाहिँ नि छिसा 50-60 जना युक्ति जुन क्रू मेम्बर त यंका चाहिँ नि ज्याजो यानले सिधा गयो अनुभव अब छौ ठाकु एडभेन्चर ल जुल ठो अब चाहिँ जस्तै उल्मेछि मन जना चाहिँ वनी अपोजिट लमो हो टेक्निकल मनो अन चाहिँ अया जोखिम युक्तले अनले वातावरण अया भए अन होला वो चाहिँ एकदम उबड खाबड छकल ठयो टाइम बोल कि उले चाहिँ वो आwo छि कलाकार गुली कलाकार चाहिँ नेवा कलाकार ते चाहिँ वो सोलो गया चाहिँ सुटिङ या गुब्ले मया चाहिँ म अथिन जुल फर्स्ट टाइम याबले चाहिँ ठेक छ एक्टिङ रिटर्न अन वो चाहिँ आwo चुन वो चाहिँ चुए चाहिँ वो फै वो चाहिँ च्याङ्रा छु अथिन छ होला वो चाहिँ ओके चाहिँ ओके कारण चाहिँ लो कुटोलको छैन लाउ छ सुगति दिउ खोबले हो च्याङ्रा पिङ भया छ लो चो चाहिँ लो कुटो हो अब चाहिँ वो मन्यु मेल लाउ छ छेले लाउ छ सुगति दिउ जिउले तर चाहिँ वो अचिङखे सला चाहिँ ठेक्समा तर्से जुलकी अब चाहिँ छि पसले चाहिँ छौ हिसाब माइनर छौ एक्सटेन्ड चाहिँ जुल तर ओके चाहिँ वो चाहिँ एफर्ट मयाउ जुसा अथवा छुन किसिमको चाहिँ एक्सटेन्सन चाहिँ सावधानी अपने मयाउ जुसा वो माइनर एक्सटेन्ड तरहौ मेजर एक्सटेन्ड जिफुको ओ टाइममा सौभाग्यवश अया छु मुजला अब चाहिँ खर्च अनलिपा चाहिँ मुस्ताङ चुनाव टाइममा चाहिँ अन चाहिँ नेउ टोले फुक्क चीज चाहिँ गु खर्च जुल नि वो अनुसार चाहिँ अब अठ्याउ चीज चाहिँ या जुल लाछ लाटे जुल लाछ भटभटी खर्च जुल गाछि चाहिँ वा सुइ मजु खनेको हो सुइ मजु कठो हजुर छिसा थो संकिपा मूल पात्र यो रूपमा जस्तै मूल क्यारेक्टर गरे मेन क्यारेक्टर यो रूपमा गुली जना आयो मेन क्यारेक्टर त थो संकिपा दुटा गदिया अठके दर्जनौं कलाकार दुटके मलाई कोही कलाकार हो चाहिँ जस्तै अब से क्यारेक्टर फेस जुल लाछ जस्तै नेवा फिल्ममा चाहिँ
इस्टाब्लिस नाटो जस्तै आस्करी ठकु राइनमान साके तो जस्तै शनि साके निकी महर्जन अनलिपा जी राजेन्द्र महर्जन राजी किपु जी रूपेन्द्र अब एक अपन टस्क चाहिँ सक्रिय सहभागिता टुके अहिले छिसं ठो फिल्म परिकल्पना या र गुली तक छिसं अध्ययन या माल या गुली समय चाहिँ नि छिसं ठो परिकल्पना लागि विधेय नाली करिब 3 वर्ष ठो संकिपाइ लागि छिसं अध्ययन जस्तै वो टाइम युक्ति व्यवस्थान छ कया सभ्यता गयो ख मनु यो चालचलन रहनसन गयो यो दकोस अध्ययन या टुंगाति नि ठो फिल्म देख्यो कुटा छ याना दे जस्तै ठो फिल्मले चाहिँ नि मेउन छुन्यन रासा विदेशी कलाकार न चाहिँ नि ठो फिल्म संकिपा चाहिँ दु होतैगो खनन्जन दुख जस्तै टुके ब्रिटिश राजु त्यो रोल हेर्नु नि नचट है नि ब्रिटिश रेजिडेन्ट हजुर उबले राजु चाहिँ ब्रिटिश रेजिडेन्ट चाहिँ उबले चाहिँ ब्रायन हार्टसन नामपट्टि अहिले वो चाहिँ यो कोही अटेनी आउट नेपाल चौँ टाइम अहिले वो चाहिँ जस्तै नेवार चाहिँ अन छुचु सामान हयु उखे थन छु सामान यिङ्क्यु अहिले छुल लजिया हुने गन ल्याउ यो अनि थन हेरुङका चाहिँ सामान गन छु यो कोही विस्तृत अटेनी आउट नेवार विषय हजुर रेजिडेन्स एजिया चाहिँ अब रेजिडेन्स विषय जस्तै आज ओला फ्याक्ट ख नि वो मनु चाहिँ ढाठे वो चाहिँ काल्पनिक मनुलाई मुखनी हो वास्तविक मनु तर झिसो चाहिँ इन डेप्थ चाहिँ अध्ययन भइआसिन चाहिँ वही विषय चाहिँ छुन चोया छ उके छु नेगेटिभ जुन लासाले कन चाहिँ पछि लेने पड गएर दुनी वंशा जुन नि अब ब्रिटिश राज जो ढाठे वो चाहिँ खराब मुन मुख हो वो चाहिँ नेपालीको लागि नेवारको लागि यो कोही मानव चिज आउट तर झिसो चाहिँ खराब केन लासा होला चाहिँ छौ इतिहास अन्याय न जुन अनि चाहिँ अब चाहिँ फ्याक्चुअल न मजुल नि दर्शक प्रति चाहिँ झिसो चाहिँ गु मेसेज झिसो बीर गाट हो एक्चुअल मेसेज बीर हो चाहिँ बेमानी जुन जी नि ए जे फुक्को चिज चाहिँ इन डेप्थ स्टडी आमाल नि उके लागि नै छिसन चाहिँ अब फुक्को अध्ययन आमाल वो चाहिँ ब्रिटिश राजु चाल चलन वन छुयाउडो छुमया वो चाहिँ फुक्को चाहिँ छिसन अध्ययन आमाल उ चाहिँ जस्तै ख्वाल सिंकया उ चाहिँ वो नवा चाहिँ एक्सेन्ट ब्रिटिश एक्सेन्ट इंग्लिश एक्सेन्ट गुड नि हामी पनि एकल गु चाहिँ अथि पाइनि हजुर एजिया चाहिँ ब्रिटिश मुनिया हस चाहिँ कम से कम एक्सेन्ट यो सवालले चाहिँ वो नय लवजु सवालले चाहिँ कम से कम व्यवहार न मजु युजल नि एजिया चाहिँ वो ब्रिटिश राजु त्यो रोलले चाहिँ ब्रिटिश मुनिया हेउडो के छ थो संकिपा चाहिँ समग्र रूपमा सोगमी भाजु मेज पिन्द गयो किसिमको मेसेज चाहिँ बिथे छ अटके चाहिँ ढाड न वो चाहिँ छौ नेवाटे चाहिँ कन्ट्रिब्युसनले विषय चाहिँ छौ मेसेज बिउ बिचा ख मेन मोटिभ बोया ख ल वो चाहिँ नेवाटे कन्ट्रिब्युसन नेवार चाहिँ याओ परिश्रम अनि नेवार चाहिँ जुया चंगो चाहिँ छौ हिसाब विभेद या फुकने चाहिँ किन यो खटुके हजुर अब विश्वास चाहिँ दु अब चाहिँ सोगमी भाजु यही के खटुके ठो फिल्म चाहिँ नि सोगमी भाजु मेज पिन्छ सोयको लागि चाहिँ नि व्याग्र रूपमा योको न्यावान चाहिँ नि प्रतिशय नाचौं ती अवस्था दो ठो फिल्म गुब्लेटाको रिलिज जी अरे 3-4 महिना 3-4 महिना लिपा छिगो अनुसार चाहिँ नि सोगमी भाजु मेज पिन्छ ठो फिल्म सोया दे पाए जरुर आरास ज्याजो इन कोचातेंगु दो थगु मुवंगु इबिया थन स्टुडियो थ्यांग चाहिदिला उके नि त्यही छिटा योको सुबा अले नेपा च्यानल या पाखे छिटा थो चिचरंगु मति नयाँ छि रूपमा थो इन्टरभ्यु लागि चाहिँ सुशील भाइ अनलि बचा नेपा च्यानल योको सुबा हस सुबा सोकुमी भाजु मेजबी थौ जिमसा थन स्टुडियोले छम सक्रिय राजनीतिज्ञ साहित्यकार नामनाप आवेटेंगु चपफेया परिकल्पनाकार चोमी व प्रोड्युसर ओमचरण अमात्य जुना पयगो खलाबला छिपिनिगु न्यानी न्यवैगु जुल आरासा अथवा ज्याजो पाखे जी सुशील साइन बायावनीगु उजम फनाचना नेपा च्यानल निरन्तर सोयाचना दिस सुबा